BJP Sarkar nang cari dat pena phi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang kabor ipon pena jok pini Sojeng Dhanta constituency arlu ke ongdung kaching thura sayamo ke tang pontang do an along Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang arideng pen kang pupon Sojeng Dhanta constituency kapalo jesemet non ningkan pho angbong BJP Sarkar nang cari dat api penangan Sojeng Dhanta constituency arlu rong rup towar penchenglok hospital school building RCC dolong sport complex penchenglok penangan adi malong kaching thura mu thek ponlong lo bangso kaching thura saya mo do an ki klem pon tangalong pini kang pu aja mek deng pon bangso hut kachitong dun aluhi sarpo KAC CM Dr. Tuliram Ronghang ari deng pensi ke ongdung kaching thura saya mo ingpu ponlo kadang Karbi Anglong live kelang ratum doan pini lidung Karbi Anglong live team pen ladak rong mangga ke patua klam long sidolo pini lama sorong mangga ke patua klam long ladak lokal emisi alang li kasi rong pipi baidu alang li ke japon si alang li ningkan pho labang so sarkar mangdet pen alang emisi tudun det iem mangdet pen alang li labang so ningkan pho mong alang li ke claim pon mate government scheme alang li ladak sarkar scheme ladak labang so establish pon along alang li la sonda kasi pini la basis mini stadium pen chenglok RCC bridge pen chenglok la pen penangan hospital pen chenglok penangan pini alang li kachapa pon aluhisar po mate Dr. Tuliram Ronghang CM Karbi Anglong Autonomous Council pen tim Karbi Anglong MLA pen chenglok penangan kithik dingetun pini la bangso melong na chitong nulo pini la bangso melong ma jasmet ma ke kangku aja me ka bang ke lalo alang asitina stadium pen chenglok bridge pen chenglok culvert pen chenglok government scheme na kele an alang litung pini CM tul Dr. Tuliram Ronghang aluhisar po in masi input ponlo Dr. Tuliram Ronghang CEM ahin pen Sojeng Dhanta constituency arlo akisung aputhak do an sitami non aphong BJP Sarkar nang senglo polote ang ton pen kilang charipon vek pola pen Kaziranga wildlife ke parlo pon aputhak sitami Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen chingki chethan pedo pon lopusi maya long ningje pon Karbi Anglong Autonomous Council along BJP nang cari lo pupen abangki nilitum Sojeng Dhanta constituency along ta kaching thora saya mo penang an nang dolo lapenan parda ke ongdunga sonason kaching thora saya mo claim dam long lopusi em kache rong pipi ahin pen maya long ningje pon Editu Sojeng Dhanta kanalong editum development ke klan non BJP nikan pho abang editu malang BJP aparti dokope editu malang non ladak dos putih atangka laso kompleks ba laso stadium pinika pulong lo laso depresi editu ladak romong yang kangalong editu mathat tahun komite ta editu masih nanti ko label top ako editu News Report Bikram Teron Karbi Anglong Live